Srpske narodne zagonetke, treći deo. Na našem kanalu možete pronaći prvi i drugi deo ovog kviza sa po 20 zagonetki. Čik pogodi. Belo je, sneg nije, slatko je, med nije. Šećer. Mala baštica, sitnim trnjem ograđena. Šta je to? Oči i trepavice. Crvena malina cara od konja skida. Jagoda. Najviše zna, najmanje govori. To je knjiga. Čuča čuči, bega beži, skoči čuča, te uhvati begu. Šta je to? Mačka i miš. Niti šušnu, niti bušnu, a u kuću uđe. To je mrak. Danju sam laža, a noću istina. To je san. Zeva, zeva, a jezika nema. Makaze. Dugorepa ala more preplivala, a krila ne skvasila. To je brod. Sam lončić u polju vri. Mravinjak. Stigli smo do pola, još 10 zagonetki za pogađanje. Kako vam ide? Jedna glava, 100 kapa. Šta je to? Kupus. 4 brata poljem jure, jedan drugog ne može da stigne. To su točkovi na kolima. Kućica u Gorici na jednoj nožici. To je pečurka. Krunu ima, kralj nije. Sablju ima, vojnik nije. Petao. U proleće te odmara, leti te hladim, s jeseni te hranim, a zimi te grejem. To je drvo. Bele koke ispod strehe vire. Šta je to? To su zubi. Kovad nosi, konj nije. Rogove ima, von nije. To je puž. Ima oči, a ne vidi. Ima uši, a ne čuje.
šišmiš. Iz planine nicalo, čak u more ticalo. Reka. U polju deda u sunce gleda, zelen mu skut, šešir mu žut. Suncokret. Kraj trećeg i posljednjeg dela o zagonetkama. Koliko ste imali tačnih odgovora? Napišite nam dole u komentaru. Ako su vam se svidjele ove zagonetke, zapratite nas za još novih zagonetnih i zabavnih videa. Hvala na pažnji, vaša škola Azbuka.